ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kedom sok kai sports club dalam kekenhuan ke banyo rai ka song pisa ka basilak tingka nak lumpung ilek kai first invitation football tournament arajar posau bela penyat de Southern Border Sports Association hadir mekalap penlim no ekonong kedat nong tua sports club hagajin kun final ke belalong Hamadan Panchiring Southwest Khasi Hills district hakarap kundai trek ujliu arajar posau. Hagan Gesngi Menteri Kesarkar Jilla Ubakar Menshilla Lolong Kumukongsan haringkat kejeng sakilang jong MLA Karaniko constituency Uba Pius Marwen District Sports Officer jong Southwest Khasi Hills District Uba Damang Singkon Bakiwe belajar kos ngau ba. Kumaju pentip hang ni bagajing penlong jong Southern Border Sports Association yakni ke lempung ilakai football kalong men kentiu yakasap kapong jong Samla hagajing ilakai football katatangi Samla ke syang masa hapok Karaniko constituency hak ba umshimla sha kiwepat kirang ilakai ke brena syabah jong constituency lingba kani ke lempung ilakai ke association keranjing temuru banjir ya kirang ilakai ke bekensai napok Karaniko constituency nak benta bani simbenta ke lempung ilakai football ke ban salong hanang ba shalong. But kadeka football tournament khamtam nakle ka Southern Border Sports Association ka jeng thmo ka jungi jong kadeka association kalongba kunmo bangin kertiu ya ki khon samla ka jungi baki don na kisap paper tanga ka football nakle ka association ngira don ka jeng thmo ba kunmo ban pentiu yaki khon samla ke jongi kidom yaki hak sab jingila kai hak talent ba pher na kata ban yarap na kamta ka joki ban ni dang shwa kumba su tho ba ka football ka dei kawe ka jingla kai hak ni ki jok ki por ki pamanta kaba lara ki khna samla ke jongi kiba don shisha ka sab kamdai shu tang ban perbennya
Yaki pejbak Hendrai kawai ke cilakai ban pen kentiu beraya ka burom kakor beraya ka burom jongka konsumsi jongka distrik jongka jela haduk jongka rihi berok kawai tina kala ka syon ngila perkhat swa bangin sedang swa da kade ka jingila kai football bangin kentiu yaki khon samla ke jongi ki badon yaki sap ki baper lemba jong ka jingdan jong kade ka tournament na kalian ka syon kinla banyak na kapta ke joki banyak keren haki distrik banyak keren apo state level nado basang ya kane ka tournament na kalian ka Southern Border Sports Asian na kwa banyitu yapi bangila khot soba ya kinong kitkam nado na Shillong kino ki players kino ki badon kita kasap ha ki bentar ki prepare jong ki discipline prepare pila ban wan kini ke besio tenat ba ban yes neu na ka sentur jong i namar duna bha ki breu ke besio thru ya ki jing e jong ki samla jong i namar ladang i pe ya ki jindon kam ya ki kam sarkar kam dei ke besuk yo no MLA katu la san peu tam tli kisnem ngila yo e jing lai lui ngila yo e stel la jong handai kataru ngim parla ban pendap ya ki jindon kam ya kita ki kam sarkar handai ke ekelat bangin wat ban pukiuno e tourism ban ailat hek sports ki prepare ki activities kene ke kelat ban ai ya ki kun samla jongi ladang ngimla ban ai de kam handai langba jong kene ki activities prepare nginge skem ki kun samla jongi kindang la ban yeng hek chat la jong yes kene ke first tournament ki pelong ban kene ke first tournament kam de ke bakhadu handai ke jingkermen kanang yai nang ni sikbat kinak penhe shushu ke pelaru yang amne masin keli nai ba pius kanu ke prize naman ngi sai keli ke prize naman ngai ke jingbun bril te ong ke prize silak e ki bajot sanpeu e ki berem kala long ke bahe ba namar wat hathain jungiru ngim parla banbu tengkhat ngiyo IVR kita ki tournament bala apoi de kilak hare arpeu hajar lai peu hajar sanpeu hajar kum kita ki tournament ngi sai pelong sikit thain jungi hare kene long ke ne kalat keba la aile nang menta jong kini ki sports club ki prepare ki bishim menta kubleshi bon ya kene ke jingla jong association ban penyai ya kum kene ke tournament ngi skem banang ni kemaru kinak penhe shu ya kata ka ki activities hapo jong kini ki hapo jong kini jing penyai jong pi na menta jong ke tournament na ko ban ai kenten jingkermen na menta jong kini ki prolog yele bha nde tang ke jing job na menta jong kini ki tournament bala ban proye pi chakathong lene bala ban ai pi kita kelat ban kamai hai bentai prepare kam tam ha sports hari wat lang ba jing rem jong piru lada pi shimika kum ga jing hikai lene ka learning process pila ban proy chakathong jing thmu jong pi hai jing ide bat kene ka football lene ka sports pi yodon Bacil saja. Ada.